KNCA penta Somindar Swalo Arani Talondun. Hamren Police Station ki parluang kang lang met along kabochi mi edon hem mekichu. Aso tumpen SDO civil aphat pinpura loki pajirdam. West Karbi along district by Thalakso police station angkang tereng lang swalong ihuwa motor kacing koi along bang pliatum areng hukeso. Karbi prime time along penili widerban kropi kato kowe phanda kadang pajiriglo non biotang ton pen archei tha Karbi nimso chingthura song KNCA penta therini final cap arni Somindar Swalo Arani Talondun. Difu Club along Catalan, Somindar Swalo Arani mati International Women's Day Catalan. Song alama kang tour, kachikimo la penrada mai pikang ni pensi Swalo Arani Catalan amo papleng dam. Aning kanwang theriner cap arni Somindar Swalo Arani Catalan nang kogalam KNCA mai pu kajek tok BPC than pachini. All India Progressive Women's Association tumta Somindar Swalo Arani along chitong dunsi Swalo ajakong kachahar jak nang jalam chiparai dun. Mati Solo tu mithang manpeng la pen ki mithang pinding sumpot mithang homa salong stami Solo phan kelang rem kachenek mate la poson stami doan ke pejok ponji phasili tum che fight pambamang bomben pinian itum KNCA bangke 32 mate nikan thong ke prahini la bang soking kam long sidolo. Hamren Police Station angkang pini therini phai ner cap arni ada porphai troxia pormalom langmet arong amekar Gibson Krolaben achor manai England piatum kaboche mia hemtun mekichu angton pen kabirte hormoan mechupi laplo pasi katdir salong birta nangli Gibson Kroacho osumar tumapha school ke thondun lapen Gibson Krobak arphe ka chojorduna nam kachi hangda mamat hemalong murin inut takavedet ajok kopi koson pen loni hem mekichu Miade Tura Port Hood Ansi, Rongaranatum, Tegdun Longsi, Kipamep Dun Japhat, Bardun Lo, Bonta, Hempen Lanki Sodin, Kahelu Ojo, Toxe Corpet, Mipamep Dun Tegbang with that lo, Kopai Kemi, Kachi Umape, Lapen B, Wop Haganki, Pajok Dun Lo, Anparta, Ninkane Se Kachutiki Ongdum Kachubir Tiasa, Mitu Pondet Lo, Lapen, Solar Battery Ihum Lapen, Ongdum, Content Change of Kinang Soda Hormoan, Mitu Pon Laplo Pusi Birta Long, Ning Dugalam, Fire Brigade upon Lehang Disitame, Lower Kahino Lapen, Network Kahino Ajok, Birta Kipijia Pat, Tong Kitedet Loputa, Tipovek Ahem Pulapen, Dongaram Tumpen, Perang Piangu, Nantikandu. Sabi nilang hem medyo majukan na por lamo. Troxy dong lang situ lang. May troxy ha, ada ba yung troxy? Bason sige chulong lo. Mayok ta bang den ma ini den dedet. Na ba sige tulo lagi. Bang to na kay kaima mate ada kay mithang hem mi polo. Mithang hem mi lo mayok ta bang dedet. Mithang hem mi. Bilo an nang klok ma. Nang bi. Bason gitu tang no te tuner han tuner mar skor itu dun po ma bang dedet. Dalam Bogadan Police Station angkang patumi therini pai troxy arni hithi pen Ashirwad ata nam pen ke chojia phan kasalam hut ata dugalong plastic kapang buidunalam ke klang pen huridut ata long gram parosian bake plastic adut bokong lasolam huridut si All Assam Students Union atum ta adiman palidun si langdun lo ahok ta hok ata abang plastic do binong lo lasolam pen pini arnitili siapor Bogadan SDO Civil Dilip Terang ACS phan ibak nipuralo bajer ponlo Toxic Court pen SDO Civil pen Food and Civil Supply tumapan hangsi arnitili hinia por manong pen Bogadan rong sipiang kang along sang ata hui kichor plot amoka guruk damlo lapen ata kidoan pangrum si kilang cari japan sideng lo lasolong asu sisi klembang Vedanta Saikia Magistrate Supply Officer atuk chitong du Atar plastic জাতীয় কেমিক্যাল পোৱা গৈছে আজি আমি বুকাজান মহকুমাৰ মহকুমাটি প্ৰতীক এখন স্পাৰ্ক পদ প্ৰদান কৰিছো আমি অতি শীঘ্ৰে আশীৰ্বাদ নামৰ কোম্পানীকে ধৰি যিসমূহ কোম্পানী এনে ধৰণৰ অখাদ্য মানক খুৱাই আছে সেই কোম্পানীসমূহৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী আমি আজি স্পাৰ্ক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছো আৰু মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছো যাতে যি দোকানত এতিয়াও এনে ধৰণৰ আটা বিক্ৰী হৈ আছে অতি শীঘ্ৰে এনে ধৰণৰ আটা সিজ কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আমি দাবী জনাইছো
আপোনাৰ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইনস্পেক্টৰৰ লগত চেম্পল আনি পেলাই পৰীক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি বস্তুবিলাক বন্ধ কৰি দিম সেল কৰাৰ কাৰণে আৰু যোন পেনাল্টি আছে বা প্ৰভিজন আছে আমি আজি মই এতিয়া ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইৰ ইনস্পেক্টৰক মাতিছোঁ মেজিষ্ট্ৰেটৰ কথা পাতি পেলাই তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিব Malam sopor Pandina Parman biar tamong tumonik sena. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব कांच वाटर और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi ahiring tangrak anlo ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo nonjong itung ge hambich kimji phansi ji tham bomlo mangi pray tu duklo nilita hemgimi kim bomlo sita lahaya ben asapta nili mathate athema nili hemalo extra kipi dundo athe nili hemgi kimalonge tata discount sd bar pensi kimpondo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hithi gulat along Longpon Ikji. Kang Tirtang kijun alang Tharwe alang Teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitro dola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Piputhar Birtalong, Wangtulo, West Karbi Anglong District Barchalangso Police Station ke Parwang Kang, Tereng Langso, Mintreng Hydroelectric Project Adung Along, Motor Kaching Kwajok, Bang Priatum Areng Hukisu Pusi, Card News Channel Perangke Jasaning Hipen, Birtanang Pali. Labangso Kaching Koelong, Anjan Nat, Dorsing Rong Park, Rupsing Lake Thilapen, Chandra Das Atum Areng Husolo, Laswang Bongpen, Ahiring Tangram and Areng Hukiswatum Lake, Anjan Nat Lapen Rupsing Lake Thiatum, Bang Hini Pusi Pachini, Areng Hukiswa Bang Potmapan, Aprangsi Barchalangso, Primary Health Center along Kisukilangapan Ponlo, Apitu, Mesen Pen Kisukilang Japan Pura, Nagong An, Pontulo Pusi Birtalong, Labangso Motor Kaching Koi Ilongke, Psychic Lem Damadim Pen, Bohaan Kechada Bomb Hood, Men, Steering Kaheno Pen, Katewarabang, Kaone Dera Joxi, Arlingberg, Dam Juyamar, Ahiring Tangrakan, Chinkoilo. Kachingkoy motor number laki AS01 FC 5469 Pusi Pang Teklo. ঘটনাটো তো মই অফিসত আছো বিশেষ নাজানো সাইডৰ মানুহ গম পাব আৰু গাড়ীখনৰ নম্বৰ AS01 FC 6945 কেনেকা হৈছে ঘটনাটো পৰি গৈছে বোলে গাড়ী ৰাস্তাত কিহৰ কাৰণে হৈছে এইটো মই কেনেকৈ মই সাইডৰ অফিসত থাকা মানুহ কেইজন ইনজুৰিটো চাৰিজন Nagaland Meghalaya adure hoy kelai Karbi Anglong Arlo Arandri nangki do tumaphan ketharle asai kedeng ponason thak thaksi theory ni phai sirkep arni district ahoy Karbi Anglong along lialong Arandri pen nangki do Bangladesh tumaphan tharle dam popusi theory ni phai troxy arni kasama por Karbi Anglong Autonomous Council CM Bangalore along perangkya mai kipado ponahut Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kapangda Langkaijan ahwaralong Hector Suri Sisosiadang ang tanpen kewang Bangladesh asodum arodre Karbi Anglong along linang Charailo Lasi Law and Order lapen Karbi Anglong Autonomous Council Cherapsi Nagaon District ahoy Karbi Anglong along le Langkaijan along arodre pin pen kedo Bangladesh asodum phan tharle dam popusi perangke amailong CM Ronghang pen lamthe pangdang Hector Suri Sisosi along le along masjid lapen building ahem hai hui kajikim tadu Lasi ki primate katharle asai arni sivet ki tangone det tahai nini bak katharle asai claim nang Puta CM Ronghang Peningje. Illegal encroacher আছে এইটো মুরগি পৰা আমি ইলেকশন ৰাতিপুৱা পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু 10000 প্লাছৰ যেটো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি বেদখল কৰিছে যদি এদিন হেক কৰিব নোৱাৰে কিছুমান তো বিল্ডিংও বনাইছে বুলি কৈছে
সেইটো আমি দুদিন সময় ল'ব পাৰিব Suri Kebra Pharok Prira Thom Kebra 3 square kilometer Karbi Anglong Ada Karai Kom Jila Pen Ang Tan Pin Kebang Atum Arodri Along Lenang Kacerai Pen Kepa Jok Jia Phan Council Atum Le Arpu Kedo Chot Kali Karbi Anglong Amunit Doan Along Ta Arpu Dolo Lasi Council Pen Kedeng Asai Long Katuk Kawya Tumta Nang Chirap Du Nang Puputa CM Ningji Ketharle Dam Hoja Kong Kenang Ji Anke Law and Order Pen CP Po Laso Phan Karbi Anglong ISP Pen Chinkiat Loputa Perangke Mailong CM Pachini Ponthu গোটেইখিনি ফোর্সটো তেওঁলোকৰ বহন কৰিব ল এণ্ড অৰ্ডাৰ লগত আমি মিটিং কৰিলো গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ বহন কৰিব যিমান ফোর্স লাগে আৰু যিমান সময় লাগে দুদিন হত এদিন হত তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি কাৰ্বি আংলং সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট পুলিচে আমাক এইটো বহন কৰিব Perangke Mailong Kactong Dun Karbi Anglong Tribal Council Iamatu Prodip Rongpi Khonsing Rongpi Amar Singh Tisolapen Dotong Teron MSC Atum Pavitra Rongpi Mongol Singh Timo Pawan Kumar Rai Lapen Karbi Anglong Tribal Council Principal Secretary Mahadananda Hajurikatuk Chetong Dun Karbi Prime Time Birta Bangela Masikang Ton Ponitlo Domitangmi Kurang Tu